Evo ljudi, žao mi je kaj moram svoje vrijeme potratiti na gluposti, ali jednostavno već nekoliko dana me ljudi zovu da zakaj ne komentiram komentare na grupi Markom i Natkom Dom pobjede koje je stavila Marija Beram. Jednostavno zbog toga jer se ja ne želim zamarati sa osobama koje ne zavrijede moju pažnju, ali budući da ste tak bile napasni kad me stalno zovete, evo da dam isto svoj statement u vezi toga. Ljudi me zovu, neka ja velim da sam ja jedan od rijetkih prijatelja Marka koji je bio zbog njega jedan dan u zatvoru, da sam zbog njega ostao bez noža od 500 kuna, zbog njega bio 2 dana odsutan na poslu, znači imam problema, i da zbog njega ću imati jednu prekršajnu prijavu i jednu kaznenu prijavu. To oni kao smatruju da bi ja trebala reći, ali ja to ne brem reći. Ja zbog Marka nisam ništa napravio. Ja nisam zbog Marka lijepil ove plakate po gradovima, nego sam ja to činio samo zbog sebe. Zbog sebe jer smatram da je to bilo u to vrijeme ispravno. Kad bi ja rekao da sam ja to radio zbog Marka, onda bi to ispalo da sam to radio zbog koristoljublja i da tražim nešto za uzvrat. Ali ja to ne želim. Ja ne želim nike od Marka, Marko mi ništa nije dužan, kao što smatraju neki koji su mu pomogli. Jer su mu pomogli zbog toga jer su smatrali da će imati koristi zbog te pomoći. Ja sam to isključivo napravio zbog toga jer se to treba napraviti i zato jer sam vidio da niko drugi to nije onda djela tu u mojoj okolini i da je ta dužnost pala na mene. Isto tak kod onog prosvjeda pred zatvorom u Remetincu. Ja sam došao zbog toga tam jer smatram da sam pametniji od mnogih koji su tam bile, a bilo je jako puno glupana, jako puno bilo ljudi koji su bili spremni napraviti neku glupost i štetu Markiju. Nisam bio tam zbog Markija, nego zato jer sam u tom svijetu već od rođenja. Moj otac je bio trener borilačkih vještina, mi smo na osiguranju nekih stvari u Njemačkoj, koje neću spominjati, jednostavno sam iz te ekipe gdje mogu onda biti od koristi više nego neke druge. Da onda počnem sa tim komentarima od te Marijane Beram, koja tu piše na grupi. Grupa inače imala prvobitno drugačiji naziv, ja sam tu grupu otvorio jer sam smatrao da mogu pomoći Natkiju, jer niko drugi onda nije imala hrabrost to u biti otvoriti. I čim sam ja to otvoril i izabrao administratore, grupa je promijenjena u grupu s Natkom i Markom u pobjedu. Sam naziv u pobjedu govori kao da se ide neku borbu. Ljudi, mi nemamo kakvu borbu iti jednostavno zato jer Marko je možda dobar pisac, ali Marko nema kvalitete jednog vođa. To uopće nema. Onda imamo tu oko Marka njegovu ženu i njegovu takozvanu kumu koje huškaju ljude da idu u propast. Ja sam bil svjedokom gdje je bilo isto su htjeli da ljudi jurišu na zatvor, da dižu neku frku, da se bore za Marka, kaj je totalni idiotizam i da bi sebi samo štetili. Ukoliko neko poziva, ajde borite se za nekoga, a taj neki, kao Marko na primjer, bez ikakvog opiranja ide u zatvor, taj koji se za takvoga zalaže je totalni idiot. Tako da ja isto sam imao potrebu napravim film o tome da je ta islamizacija kojeg Marko propagira totalni idiotizam i da vodi u slijepu ulicu. Znači svi naši napori budu otišli k vragu zbog Marka i njegovog lobiranja islama.
Tako da onda isto ja vidim da tu neki angažman od mene stvara samo budalu. Isto kaj je isto bilo zanimljivo, Marko kao takav u mom okruženju, među mojim prijateljima, među ljudima kojima se ja družim, oni njega doživljavaju kao idiota i kao osobu koji je prolupao jer je zapravo taj islam propagira i veliča. Ja sam Marka reklamirao, zato jer sam smatrao da neke stvari koje govori su ispravne i dobre su i vrijedne su lobiranja. Tako da moram reći da ono kaj se napravi i kaj radim sad isto je samo ono kaj smatram da je ispravno u određenom trenutku. Marijana Beram, navodno je iz Australije, žena koja je muslimanka, znači muslimanka ima toliko bezobrazna da muškarcu jednomu ide pisati govno jedno, maloumno, vrati se pješice od kud si pobjegao, tamo je mjesto u legiji plaćenih ubojica. Znači to kako je ona krivo napisala, ja se to isto istim riječima ponavljam. Ako žena muslimanka, muškarcu tak neke piše, znači bi ona to pisala muslimanu, ne bi, zato kad se boji. Znači ona ne poštuje nas, mene, a ja smatram da vredim puno više od jednog Marka, jer Marko je samo teoretičar, nije osoba za praksu. Imali je super prilike koje je trebalo prepoznati, a ne krive odluke imati dok je imao tu neku priliku da može djelovati. I ono je bilo totalno idiotski dok je on isto pozivao ljude na nekakav otpor i prijetio drugi puta kad bude imao priliku. Ni on ne bude imao drugu priliku jer ovaj sustav nije sustav s posebnim potrebama kako to lažno Hodak nas uvjerava, nego ovaj sustav točno na kaj radi i više ne bude da pružili priliku Marku da ima opet neku priliku kako on dok je imao ljude pred sobom na trgu u Zagrebu. Druga stvar je, ja sam Marka žalio jer sam vidio po njemu da on čovjek nema kaj za jeste i čovjek je željan nekih stvari i ja sam isto znao biti gladan u svom životu, ne često, ali sam bil to i onda imam potrebu čovjeku pomoći jer mi ga je žal. To zapravo je bila kriva odluka jer ako malo bolje pogledate, moj otac 15 godina nije smio doći u Hrvatsku, dok je Markov otac uživa sve plodove jugokomunističkog sustava. I ja sam bil u ratu tam gdje je bilo najgorje, u vodu stranaca kod Željka Glasnovića, kao jedini Hrvat koji ima muda uopće tam biti s tim plaćenicima i gdje se najlakše moglo poginuti. I to bio sam tam samo zato jer sam bil pod lažnim imenom. Da su udbaši znali, Glasnović, Tuđman i ko sam ja doista, koji je moj otac, koji je moj djed, bio među ustašama u Drugom svjetskom ratu. Oni me sigurno ubili, kako su ubili one ostale povratnike s ustaškim korijenima na prvoj crti, pa su lagali da su bili Srbi ili četnike. Tek onda, dok su skužili ko sam ja, više me nisu pustili na ratište da ne bi napredovao, a ako se ne varam je Marko zbog svoje veze obiteljske i te udbaško-komunističke čak smio biti stražar pred uredom Franje Tuđmana, a svi znamo ko je Franjo Tuđman. Tako da onda nemojte mi onda neke nabacivati ako ne znate prošlost Marka i mene i neku ko je uživao u komunizmu, kojem je bilo dobro, da jednostavno ne bre tu neke glumatati dok vi mene tu kritizirate. Druga stvar je Hodak. Ja imam već 5 godina probleme zbog moje knjige Preživjeti apokalipsa s policijom. Ja sam sebe branim i još sam na slobodi. Ako je Marko Francisković toliko veliki intelektualac, a meni tu sve smrdi po stručnom idiotizmu, znači fah idioti, neko mora biti školovan, mora biti ono svašta, ali jednostavno u praksi je totalni loser.
ako se ja uspješno branim na sudu i još sam na slobodi, a Marko to nije sposoban, ako je tak veliki pametnjaković, onda se isto pitam zbog kojeg razloga vi me ne kritizirate. Druga stvar, treća, kao već god, je Hodak. Ako je Hodak znao komu je ubio kćer, jedinicu, i Hodak je bio tolika pičkica i nije se usudil prozvati ubojice svoje kćeri, nego to prešutil, nije imala hrabrosti za svoje dijete ubijeno boriti, di bude on imala muda da doista brani Marka. Tu uopće nema logike. I otkud novac da se plati Hodak? Ja osobno doživljavam ovu kaj Marko izvađa kao biznis. To je biznis gdje se nas manipulira, da mi dajemo nekakve novce, mi šponzoriramo taj njegov cirkus. Markiju je puno bolje biti u zatvoru nego da bere masline. Ljudi šalju pomoći u novcu, financiraju njegovu ženu i djecu. I ako su ta djeca doista toliko jako jadna, me ih je isto žal. Zbog čega on ide štancati novu djecu, da bi onda mogli prek te nekakve manipulacije našim osjećajima izvući više pare iz svojega slučaja. Odmah se je novac sakupljao za Marka i za njegovu dječicu, ali nije se, na primjer, sakupljao za Natka. Natko je srčani bolesnik, njegova žena radi 2 posla. Mislim, halo, kaj njemu ne treba novac za advokate, nego se išlo ciljano da se to ispolitizira i da se onda izvuče neka korist iz toga. Ne smijemo zaboraviti da su i priču ubacivali u mediji da je Natkova žena uhapšena, a uopće nije bila uhapšena, nego je sakrivala kod svog oca. Natko je zval i tek je ona doznala gdje je i ona rekla nemoj to slučajno objaviti, nek ljudi dalje misle da sam ja uhapšena. Dakle, oni su se igrali našim osjećajima. Ako neko misli da mene vrati budalu, on je kod mene na krivoj adresi. Ako vi želite biti tuđa budala, to je vaša slobodna volja. Ja bi sad po nekima, ovo je tu plakat, možda trebao istrgati. Ne, ja si bum taj plakat čuvam. I to je bio jedan dio mog života, kad sam ja to lepil okolo, da mi ostaje kao uspomena. Ja se na Marka ne ljutim, zato jer to nisam za njega radil, nego za sebe i za svoju savjest. Taki su svi koji budu sad govorili da su za Marka neke radili, plakate lepili, ovo ili ono. Oni su ispali papci. Idemo dalje, ima još jedan post od Marijane Beram. Moko Drek, jedan maloumni, jednom plaćeni ubojica, uvijek plaćeni ubojica. Znači jedna osoba koja doista misli se plaćeni ubojica, sigurno mi se ne bi tako obraćala, nego se uopće ne bi obraćala od straha. Idemo dalje. Sjećam se govnaru jedan videa gdje si bio ponosan da Marko hoće i da priča sa tobom. To je bio naš prvi video u Zagrebu gdje je moj snimatelj meni rekao da Marko ne bude došao. Ali Marko je došao, mi smo to snimali. Ja sam na mojem kanalu njega htio predstaviti da moji ljudi imaju tu informaciju, da znaju za njega, jer moji ljudi jednog takvu osobu kao Marka ne prate. Mi se bavimo korisnim i konstruktivnim stvarima, a ne s politikom. Ali je bilo isto bitno da ljudi imaju onda isto mogućnost da dođu do informacije koje je Marko širio i koje su bili pozitivne. Ali ako ti širiš 90% dobrih informacija, a 10 loših, ti s tim 10% uništavaš svoj cjelokupni rad. Evo dalje. Ponizno moleći za njegovo prijateljstvo. Možda je to bila samo udaška, mala ženska nepismena pa je napisala, će biti udbaška, udaška navlakuša.
Ja sam predstavio Marka kao svog prijatelja i on isto imao prijateljski stav prema meni i ja se njega nisam sramio, niti se sad sramim kaj sam u biti radio, da sam ne bi plakate to. Marko imao isto koristi da se sa mnom druži, jer njega niko nije jebal 5% tu u mojem kraju. A isto sad dok ja među svojim ljudima tu govorim za Marka, ja mogu samo imati probleme, a ne neke koristi, jer je Marko zeznuo cijelu situaciju s tim idiotizmom kaj propagira islamizaciju. I neko kog tak zezne cijelu stvar, taj jednostavno ne zaslužuje da i druge povuče sa sobom u ponor. Evo dalje piše, sjećam se da ti je Marko poklonio hrvatsku knjigu Opstanka, koju vjerojatno nisi nikada ni pročitao. Jer da bi se tako nešto pročitalo i proštudiralo, treba imati jednu moždanu vijugu više i ne mislim da bi onaj tko pročitao mogao pročitati ikome što je otišao u ovu vjeru ili onu vjeru kada je to sve isto sranje i drugo pakovanje. Ako je to isto sranje i drugo pakovanje, a Marko to nije znal, to isto dokaže koliko je on sposoban shvatiti sebe, svijet oko sebe i svoju okolinu. I vjerojatno on meni poklonio tu knjigu, ako sam to rekao, to je istina, ali da bi ja njega onda mogao reklamirati. I tako se radi reklama. Znači ja sam njega reklamirao, ima više, on je imao koristi od toga, tako je to bilo uzajamna korist. I moliti za neće prijateljstvo, meni to ne treba. Ima dovoljno ljudi koji su prijateljski prema meni nastrojeni, jedan Marko meni ne treba, jer zapravo ima samo zbog toga probleme. Ljudi smatraju da jednostavno neko naš ne može biti toliko glup da lobira islamizaciju. I ona isto, Bog, stvoritelj svega vidljivoga i nevidljivoga, je jedan jedini, a sve drugo je samo sranje koje nas dijeli brzinom zločudnog tumora. Znači, ta muslimanka, žena kaj već god, tu isto niti je pristojna, niti bi mogli reći da je ugodno nju slušati. Nadam se da je samo tak prek interneta, da nema čovjek ljudima gledati u oči, a ne u pravom životu. Ako negdje u Australiji, onda je mogu samo žaliti, jer tamo su jako rigorozne bile mjere tog pelcovanja i vjerojatno je čipirana. Marko je živuća legenda bez obzira što ga probaju, ali pisala probaju, uništiti na sve moguće načine i to ide od onih njemu najbližih pa nadalje. Pa jasno, Marka su uništile ove dvije žene oko njega koje su ga navlekle na nekakav islam, a same su bile, koliko znam, u Hare Krishna. Hare Krishna je vjera gdje kamenje mole, znači najgorije bogohuljenje, idolopoklonstvo koje postoji. I jasno da ga one uništavaju jer budu svi skužili da lažu i da muljaju. Ako je neko bio na slobodi mjesec i pol i žena mu je opet trudna ili se pak laže da je trudna, onda se pitam kaj njemu bilo najvažnije, napumpati još jedno dijete i onda glumiti tu neke da bi ljudi onda se smilovali i više novaca dali, a ti znaš da ti dijete bude patilo ili pati, a iti u zatvor, očito mu se sviđalo, on je po tim snimkama rado otišao natrag u Čorku, jer opet budu mogle te videe tu spajati gdje se bude tražio novac za njega. Evo, kakav god njegov ovozemaljski kraj bude, nitko ne može oteti ono što je on u ovome svijetu svoje djeci ostavio u amanet. Znači, amanet je vjerojatno neka muslimanska riječ, po tome bi rekli da je to ženska muslimanka, a vi zlobnici krepajte. Znači, ovo tu je ono kaj muslimani doista vjeruju i kaj misle. Jer ona kao muslimanka tu kaže vi zlobnici krepajte. Ona s time misle svi koji nisu muslimani i koji ne lobiraju tu islamizaciju koju propagira Marko Frančišković. Evo, ja si bom to ostavio lijepo za uspomenu, isto sliko.
i to kad budem imao sad jedno prekršajno, jednu kaznenu prijavu, jer smatram da sam ja organizator tih prosvjeda u korist Marka, to budem pobil i to je meni isto jedna čast, zato je jednostavno, jer mene diže moju vrijednost. Ja očito niko drugi u njegovom okruženju nije sposoban tak neke činiti, ali to nisam činil, niti ne smatram da bi trebao da nadalje dati neku podršku Marku, jednostavno nakon ovoga svega ja to ne mogu iz moralnih razloga. Znači budite pozdravljeni i nadalje nas ne mora komentirati takve budalaštine kad nekakve osobe tu po Facebooku postaju.